ndagira ngo nsuhuze iteraniro ryose kuko tidufite ntabwo twoba kora mu biganza mwese muri benshi cyane ariko ndabahobera mu ikorasi turabahoberana n'abaririmbyi bam 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 la 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 Mungu wetu wa ajabu, 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 Mungu wetu wa ajabu. Jitazame milima jinsi alivyoiumba, kweli Mungu ni ajabu. Jitazame mwenyewe jinsi alivyokuumba, kweli Mungu ni ajabu. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu. Mana yachiratangaje, Mana yachiratangaje, Mana yachiratangaje, Mana yachiratangaje, Mana yachiratangaje, Mana yachiratangaje. La 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 la. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Narimba suhuje mbakora mu biganza. Ndagira ngo some mu gitabo inyigisho zanje Imana yampaye ni mu itangiriro tu. Imba utabyumva simbi. Dusome mu itangiriro ibice bitandatu. Duheraho ngaho. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyishe bose. Uwiteka aravuga ati mwuka wanje tazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Ku 15. Kandi Uwiteka abonye yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda umutima. Teka aravuga ati zahindura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka, n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabire ku 8. Ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Amen. Reka nongere mbwira abo batubanye mu iteraniro rya gatatu. Bibiliya ni igisubizo cy'ibibazo by'isi. Utarebeye igisubizo muri Bibiliya utapata bara zahura n'ibibazo. Lakini Bibiliya ni jibu la dunia ya leo, ni igisubizo cy'ibibazo by'isi. Amen. Ni igitabo gikomeye cyane. Amakarne n'amakarne binyejana byashatse kugira
kugira ngo bagikure ariko kiranga kirongo sababu ni usemi wa Mungu ni mvugo y'Imana. Haleluya, sifa kwa Mungu wetu. Iki gitabo ni igitabo kibanza, niko nabwiye n'abambe n'abakabi, ni igitabo kibanza, ni mwanzo, ni kitabo ni myanzo, ni kitabo cha myanzo, nukuvuga ko ari igitabo cyitwa itangiriro mu Kinyarwanda. Noneho rero nico kibanziriza ibintu byose kivuga isi yose ingene yabayeho n'ingene yari. Muze mukunda igitabo cy'itangiriro. Haleluya. Nubwo hari ibindi bibereka imigisha, lakini mwanzoni ni igitabo cy'itangiriro. Nari navuze ati iki gitabo Satani aracyaha. Mu bitabo Satani yanga n'ibindi arabyanga. Mu bitabo 66 bigize Bibiliya, ariko yanga igitabo cy'itangiriro we, yanga n'igitabo cy'ibyahishuwe. Mana yake ivyo bitabo ko ari bibiri. Igitabo cy'itangiriro kiramukuvura, kikavuga ububi bwiwe, kikavuga ubugome bwiwe. Igitabo cy'ibyahishuwe nico gitabo giheruka, kiravuga iherezo rya Ibilisi, kiravuga iherezo rya Satani ko azorohwa muri Gehena. Cyo gituma yanga, ariko ibyo bitabo ko ari bibi ni bitabo byiza kubagezi bagana mu ijuru. Haleluya. Kizana ibyiringiro, kinwe ibyiringiro. Yowe kiravuga kuremwa k'umuntu. Haleluya. Kiravuga itangiriro, ni igitabo kivuga imibereho y'umuntu, kubaho ko kuremwa kw'isi biriho byose. Noneho cyamara Imana ngo imaze kurema byose, Imana ngo iravuga mu butatu butagatifu relash, iravuga ati tureme umuntu ase natwe katika utatu wa Mungu. Sifa kwa Mungu wetu. Nubwo bamwe barwanya ubutatu, lakini sisi tunakubali ni Imana imwe. Haleluya, iri mu butatu butagatifu. Sifa kwa Mungu wetu. Tureme ase natwe. Umuntu ngo materiel ya mbere Imana iraponda. Kinyarwanda canje ni kigufi. Imana irabumba, Mungu akafinyanga azana icondo ngo arakibumba, amaze kukibumba afoma akora forme. Haleluya. Sifa kwa Mungu wetu. Sifa kwa Mungu wetu. Haleluya. Imana ngo imaze kubigira yabanjije kubaka inzu. Yubaka inzu izashira mu bugingo. Haleluya. Sifa kwa Mungu wetu. Amena. Ngo imaze kuzuza, ngo yegera ituzamo ishusho y'Imana, ubugingo, ngo ahinduka ubugingo, umuhumekera mu mwuka w'amazuru, ngo ahinduka ubugingo buzima. Umuntu n'ubugingo buzima bukomoka ku Mana. Umuntu arasa n'Imana mu shusho y'imbere itabonwa n'amaso y'abantu. Jezala kose, jenda sa n'Imana. Imana zera za n'umunyarwanda, Imana irasa n'umuzungu. Ya Imana n'ubugingo bwayo. Haleluya. Mungu ni pumuzi. Sifa kwa Mungu. Bibiliya yaravuze ngo Imana ni umwuka, ngo n'abayisenga bayisengere mu mwuka no mukuri. Amena. Amen. Nahanga sifa Mungu. Ngira ngo iramurema jamwe, maze kumurema imurema kuko basa. Imana irasa, umuntu arasa n'Imana. Imurema mukunzi, tunafanana Mungu. Tunafanana Mungu. Tugende bugati ndasa n'Imana. Haleluya. 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 Umwuka ni usanga ubugingo umubiri ntatuvuze. Amen. Ngwira mutuza mama we. Iramutuza ngo irahinga umurimo. Imana yanga n'abashangu, Imana yanga abanebwe. Mu Kinyamurenge n'abashangu. Imana yanga abanebwe, kuko Imana ari yabanje guhinga. Wirasera ibibangu ibiti. Sifa kwa Mungu. Imbuto. Haleluya. Imuheza umurima ngo uzozurya. Tuzazurya yewe ada. Ariko gare otashi, attention. Kiriya mbuto tukajye kiriya giti mbuto zacu. Imana ntaco yamuhishe. Nubu Imana ntakibahisha. Niko nari nabwiye abambere. Ukora ibyaha n'uwa Satani.
kuko uhereye kera kose Satani ari gukora ibyaha, ariko umwana w'Imana yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Nimumugirire gutya jamwe. Nuko yamubwiye. Ico gituma Satani yangika igitabo. Musa mutanganya. Imana yari yaratekereje byiza mu kurema tibakaze bababera. Imana yaremye mbere Mungu akaumba nyota za mbinguni. Imana yaremye nyenyeri. Za nyenyeri zo mu ijuru Imana ni bamarayika. Nibo yabanje kurema. Haleluya. Uzikindi cya kabiri yakurikijeho Mungu akafuatisha maazimio umugambi wo kuzacungura umuntu. Gico cya kabiri si yari itaraba. Murumva mwebwe unacheza na ukovu kinaraga kisa. Amen. Ni fikara za Mungu tangu awa Imana ni igitekerezo cy'Imana umuntu atararemwa ikimara kurema abamarayika yaje gukurikizaho itekerezo mugambi wo kuzamucunga. Yiza kumurema kere yamugiriye mustansari. Sifa kwa Mungu wetu. Ni muyikomera amashiwe. Delema anklimai. Chenkas. Niko yamwe. Amen. Amen. Namenya kubivuga mu Giswahili mu Kinyarwanda byonanira. Ni kuvuga ko agakiza akamubona mukinisha kikaje ari impanuka. Si impanuka. Ni kintu cyatekerejwe n'Imana. Ruva simba. Mungu alikusudia ile. Haleluya. Mungu alikusudia ile tangu awali. Sifa kwa Mungu wetu. Haleluya we. Mungu. Cyo gituma yanga kigita. Reka nivugire hariya. Tabarambira. Ngo ikituma cyanga. Ngo amaze kudanganya Eva kumushuka. Imana yaravuze ngo shizu rwango hagati yawe n'urubyaro rw'inzoka, urubyaro rw'umugore ruzaguhonda umutwe. Haleluya. Ni pale wokovu wetu unatokea na umugambi wagakiza. Sifa kwa Mungu. Murumva ico gitabo twocyanga muze mugisoma jamwe. Biblia intego y'iri jambo Imana iricuza. Izi nyigisho ziragoye abiki gihe ntibazumva. Izi nyigisho pastor ikicisho ncigishije muri Amerika Bamfunga. Uzi ko Bamfunga ukuri ko Imana batomfunga. Baturiya agumura abanyagihugu. Baravuga ngo iki? Kiba isi bamaze kuyinjiramo urushaka kubabwira maendeleo ya dunia tu siseme kwisi zashira. Ni naha mu Rwanda birahari. Barashaka kubwira abantu gusa ibiri hejuru. Iyo mafundisho hawayasikia. Girwa kumura abanyagihugu ngo kwisi zashira gute. Biblia ivuga ibiriho ikavuga nibizakurikira nibizaherukira ibindi. Amen. Dimba mwizeye ko Biblia ari imvugo y'Imana. Haleluya. Isi ya none ibikiwe umuriro. Ushake muze kuvuga baze bambaze. Amen. Ni mu gihe cya Nowa abantu bari bamaze kugwira cyane. Harimo amagambo abiri rw'abana b'Imana n'abana b'abantu abakobwa ngo abana b'isi ngo bamaze kugwira. Baza bavuga ko bakavuga bati ni igihe kimwe kibaza bahuriza hamwe abateologiya simbizi. Bakavuga bati ni igihe cyabayeho ngo bamarayika baza kureba isi yanduye. Noneho ngo babona ibikobwa. Ngo babona ibikobwa bakafanya tama. Ngo barababyarira bamwe niko bazabavuga. Ngo ni bamarayika babyariye abo bantu ngo nico giheruka ngo abantu bareba ibihanga. Abandi bakavuga bati no. Jewe aho nemera ko urubyaro rwa Seti
murazi ko nawe inaho ngaho n'urubyaro rwa Seti nibo bana b'Imana. Murabizi ko Kaini amaze gupfa, amaze kwica Abeli, Imana yashumbushije Adamu imushumbusha Seti. Sifa kwa Mungu wetu. Haleluya. Kuri Seti batangira kubaha Imana, kuri Seti batangira gusenga, kuri Seti batangira amategeko y'Imana, kuri Seti. Sema amen aja. Haleluya. Nabo ngabo noneho barivanga n'abapagani. Nanjye mpagazaho ku rubyaro rwa Seti ko ari bo bana b'Imana. Barabasamba. Mana ngwirishuza. Ni ijambo ryo kwishuza. Ngo yicuze cyatemye iremaba. Iremwe. Mana ngiravuga. Nzamurimburana n'isi. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo buyego jejeje tabuye kuku kw'Imana yonyine helele javuye se kuki kw'Imana yonyine ni Yesu wenyine kuhirwa mu ijuru. Murekere gutyo. Ubuntu bw'Imana buzanira abari mu isagakiza butwigisha kutubaha Imana, bukaza butwigisha kumvira Imana no kubaha Imana. Ni Tito, Paulo yandikiye Tito 2:10. Ni neema ya Mungu. Haleluya. Imana iricuza, Imana kuricuza. Kuri wewe yari yakuremye uri intungane, yakuremye kugira ngo uzuyiramya, yakuremye kugira ngo uzuyipfukamira. Ariko Imana Mungu anahuzunika juu yako. Ariko ubuntu bw'Imana buracariho. Sifa kwa Mungu wetu. Imana umbuko ubuntu ko bwaba. Imana ireba Nowa wo mu isi muri yose. Imana iramubwira ati Nowa we, ni wewe nabonye ko ari wowe ukiranukira. Haleluya. Uzabazi inkuge uzenyiremo. Bahabwa imyaka 120 wakihubiri no wakihubiri na kujenga hawakujali. Kibabire. Isi razamuka cyane n'amaendeleo. Samba si Yanone na haribiwa na usharati. Gihugu cha Loti n'ubusambani. Sarira abantu barushe bagakegera umunsi bamarayika baza kuvizita inkuru zarazamutse batuma Imana ituma bamarayika tumuze kureba yewe ibyo bahaye bavuga mu SODOMA ni musanga ari byo muhasenye muhatwike ngo bakaza mukagoroba bakinjira kwa Loti. Abanyagihugu babona babinjiye kwa Loti ngo bagatera bati wakigabo abantu binjiye hiwawe ni bandi basohore tubagirira ikamfurambe ngo Loti ngo raso rawe yasinyabuna ngo kabyara aba bantu mfite abakobwa babiri bataramenya abagabo aho kugira ngo mukorera aba bantu nacumbikiye ndabaheza abakobwa ba baravuga bati turashaka abo ngaba ari bo dukorera ibyamfurambe. Si Yanone irugarijwe n'ubusambanyi. Nari nicaye iwanje umunsi umwe mbona kuri televiziyo numva umugabo wa se muntu uze ntiyedi muhanga ntihe uri yamvuga bahita umugabo w'amajepfo yasambanije umukobwa we. Murumva amahano niyo yasenye igihugu cyo kwano wisokwana, niyo yasenye Sodoma. Igihugu isi Yanone inachungiwa hakiba ya moto zemere cyangwa byabo ibiki umuriro. Ariko no wagira umugisha kuwiteka. Haleluya. Uko yabazaga niko ngo yabwirizaga simbizi. Bibiliya izi bivuga cyane ngo arababwira ati si izarimo. Ilikuwa vrai. Cyari vrai. Kuwa vrai. Tibari bazi kwimvuriro. Ngo isi yazaga ineswa n'ikimi. Bahinga ikimi. Tibari bazifura. Batukigisaza kukiravuga.
n'uyu munsi iyo tuvuga kugaruka kwa Yesu, iyo tuvuga ibya baravuga bati izo ngiji. Haleluya. Rabaza hari ibitabo by'amakomenteri biza bivuga ngo amaze kuzuza, kama no wamaze kuzuza ngo habaye iminsi 7 ngo yinjiza ibintu byose binyamaswa byose byinjira bahaye bareba n'amaso ngo bamare. Imana irakinga, Imana ngo irafungura amadirisha y'ikuzimu, imigomero y'ikuzimu iracucumuka niyo hejuru. Muri mwemeye Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana? Ndani ni bangaha bemeye Bibiliya ko ari ijwi ry'Imana, ko ari imvugo y'Imana? Imana ibaheze umugisha. Haleluya. Mwebwe mwemeye ko Bibiliya ari imvugo y'Imana? Haleluya. Haleluya. Imana ikorana natwe. Musumu Imana, umwuka w'Imana, ijwi ry'Imana ryarambwiye. Ete maso ryarambwiye. Kakwa kundi yawizi kubwira ibisimba. No hari umugore yaramaze umugore yari yaratwaye inda. Bamare gutwara inda, abazimu barayinyitsa, bayikonera ku mugongo. Musumwe baye senga Imana irambwiye ngo uriya mugore ngo bafashe ngo inda yiwe ngo bayikoneye ku mugongo ngo bayitera nk'umwijima, ngo nico gituma aja kwa muganga ati wigeze gutwita wewe, ariko Imana iravuga. Haleluya. Imana irambwira, umwuka aravuga ngo uzapfunyike igipfunsi, numara gupfunyika kariya kadamu uzogatomite mu mugongo, utorura inda yiwe bakoneye ku mugongo yikobete imbere. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ni roho wa Mungu ameniambia jameni, nikafanya hivi, ngiri ngumu, ingumbi ndaifunga. Kumaze kuifunga terekeriri yareba mu muryango. Reba mu muryango ndasukuma. Nyuma y'amezi 2 ngo dua arabya. Imana yabwiye Nowa ngo bazangwinjira kuko ari wowe nabonye ukiranukira mu iki gihe, ngo nzarimbura isi nyirimburane n'ibirimo byose. Reka nsome hariya mu gitabo, hariya mu irandangiza, hariya mu itangiriro nanone bice 7. Haravuga ngo sinsoma haravuga ngo injiraga ngo kuko ari wowe nabonye ukiranukira mu iki gihe. Haleluya. Injiraga kuko ari wowe nabonye ukiranukira mu iki gihe. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Birategerejwe, birarinzwe mu iki gihe. Kuko ari wowe nabonye ukiranukira mu iki gihe. Izo nyigisho tibazu. Barashaka inyigisho zibajana i Burayi. Barashaka inyigisho zibi, umva nanjye ndashaka mubona amafaranga no kubakiza. Lakini barashaka inyigisho ngo zibubakira ama etage n'ibiki byose. Barashaka inyigisho zibabwira ko bazoshaka. Imana se yakuremye zikutazoshaka. Turi umukobwa. Urirwa bakoze baza kukubwira iki? Haleluya. Haleluya. Ikirani uko ari wewe nabonye ukiranukira mu wiki gihe. Sifa kwa Mungu. Amen. Imana kizatuma ukiranutse. 3:34 no ku 10 kangahe muri Zaburi haravuga ngo amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse, n'amatwi yiwe ari kubyo basaba. Ni mwihabashi. Kasoze some mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe n'amagambo.
ibihugu by'ibihangange na nimnumvishije kimwe bayi bati ibihugu by'ibihangange kuna mtawala moja aliweka sahihi akatangaza kwa bagore bashaka timubizi kwa bagore n'abagore bashaka abagabo bashaka babyitikiye babyita ni yarasinye barasinye iyo mu mahanga hari amakanisa hari amatorero ngo yemera ibyo bagasinya ngo abagore bashakane. Nabonye umugabo umwe kuri televiziyo bagize indobo bambaye pepe umugabo n'undi mugabo. Ico gihugu Imana yangico we nico cyari mu Sodoma. None isi ya none iri kwiraja mu butinganyi. Nibambaza nibashaka baza. Amen. Ariko wewe injira sifa kwa Mungu. Some. Maendeleo ya ajabu. Amajambere iterambere ry'igitanga. Bari mu kubaka mu buhinde bwo bubaka amazu y'ikuzimu. Bamurashaka. Bagiye mu kwezi. Ikindi gisigaye ni iki? Munini kibushaka. Ni mutihana. Abantu b'igisi barwara batagadwa bagatinya urupfu ntibatinya umuriro. Yesu yaravuze ngo mutinye nimugatinya bica umubiri mutinye ushobora kwicura. Ndangize sose nampenda Yesu jamani, nampenda Yesu. Ariko makumyabiri na kane ariko uwo munsi nico gihe makumyabiri na kane ku murongo wa 36 iko injili ya Yesu iliyoandikwa na Matayo. Ariko uwo munsi nico gihe ndawubizi naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umuzure. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingirwaga. Bageze umunsi Nowa yinjiriye mu kuge kibabimenye kugezaho umuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba 42. Nuko mube maso emplake. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazira. Amen. Turafungia aho. Nawubisi naho ari bamarayika ndetse n'umwana Yesu yarakiri mwisi bokerese data uko byari bimeze mu gihe cy'uwo isi ya Nowa ngo niko bizamera no kuza k'umwana w'umuntu. Amen. 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 Abagore bakoye abagabo. Abagore bari mu gukwa abagabo. Umwana w'imyaka 20 agashingirwa n'umugore mu Rwanda. Agashingirwa n'umugore w'imyaka 40. Bazamutunga kuko afite amafaranga. Igisigaye ni igikijame. Kansoze ruzamba hamagara muze. Gihe kiraje isi ya none ibundikiwe irarinzwe zatwikwa n'umuriro kama ilivyo kuwa. Yesu yigeze kubareba. Yesu yigeze kuba ati simwebwe mwagumanye nanje mwihangana nanje mu byo nageragejwe namwe mbabikiye ubwami. Atanga muzohera muri demba. Nita muzahera. Ijoro nari kusenga nibuka mama we nibuka Yohana niwe wabanjirije Yesu.
mwene Zakari arabuvuga we baraza baramubatiza ni wowe Yesu aravuga ati reka data nje ngiye urangurira mu butayu utunganya inzira y'Uwiteka mugorora inzira ati kandi jewe ndababatiza umubatizo wa toba nukuvuga umubatizo wo kwihana atari kinyuma yanje haza undusha ubukuru yabayeho ntarabaho ati wo nguwa azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Haleluya. Kandi yari yarabwiwe n'umwuka wera goto ngo uzabona umwuka amanukira ameze nk'inuma akamugwa ku bitugu ngo nuwo nguwo. Bukeye baramufata igihe cy'usambanye Herode yajanye umugore wa mwene wabo Yohana aramubwira ati ibyo wakoze ni baramufunga. Baramufunze kubera ubutumwa kwa habari ya Injili. Bamushira muri gereza we iramurya atuma bo bazaga basengana ati basha Yesu ngo yaratangiye kuvuga ati mugende mumbaburize we ati mbese ni we ati cyangwa dutegereze ni Yesu arababwira ati mugende mumbwirire Yohana ivyo mwabonye mumubwire ko impumyi zihumuka ibirema biragenda ibipama tubirumva ati hahirwa uwibyanje bitazogusha. Haleluya. Akasubiri humugerezana musumu mukobwa rero ngo arabyina ngo yari yibutse umunsi mukuru akaceza umwami ngo aranezerwa ati mukobwa ati saba icyo ushaka yako yabasabye bari gusaba nabi we ngo agenda abwira nyine habara ya Herode ataransa arambwiye ngo saba icyo ushaka ati musaba umutwe wa igihanga cya Yohana bamuca umutwe abwira abasikote tumumujana jana hirya akizana isuni. Amen. Ariko Yesu yaravuga ngo mabyawe n'abagore ngo ntawumeze nkayo. Haleluya. Igihe niki kiranuka muri zose muri bikeya muri byinshi ufite inshingano utayifite kiranuka ni wakati wa kuchora nachora kurudi kwa Yesu. Muhaguruke dusenge. Tugiye gusenga Imana ariko duhagurutse mbere yo kugira ngo dusenge hari abo tugiye gusengera nkuko Imana yabibwiye Nowa kandi Nowa yamara kubibwirwa akumvira Imana ntago batekerezaga ko imvura ishobora kugwa ariko Imana yari yarabwiye Nowa ngo yibarize inkuge mu giti cyitwa gofero ko aho ngaho ariho hari ubuhungiro. Kuri uyu munsi turimo turabwira abantu ngo bahungire kuri Yesu niho hari ubuhungiro. Iyi si imajije kuba mbi nawe urabizi neza ibyo tubona n'ibyo twumva biratwereka ko isi igeze ku musozo. Igihe kigiye kugera abantu bahembwe abakoreye Imana ariko abatarakoreye Imana bahanwe. Uri muri iri teraniro wumvise ijambo ry'Imana waba uhari utarakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe cyangwa se ukaba waragize intege nkeya ukagwa bino tugusengera Imana. Tambukuze hariho ibihano hariho umuriro. Nowa yarabivuze baramuseka ariko igihe cyo guseka cyaje kurangira baravuga ngo iyo babimenya. Ngwino tugusengera Imana. Umuntu wifuza kwakira umwami Yesu nk'umukiza n'umuntu wagize intege nkeya akabivamo ngwino turakurindiriye. Tambukuze tugusengera Imana. Ngwino iryo jwi rikubwira ngo tambuka ni iry'Imana. Ngwino tugusengere Imana. Urahari? Nutaza turasenga Imana inyungu ziri kuri wowe kandi nanone igihombo kiri kuri wowe. Ngwino tugusengera Imana. Hunga udapfa. Ibyaha byabaye byinshi cyane kandi ntago uzi umunsi ariko umunsi wo gukira kwawe n'uyu. Ngwino tugusengera Imana. Reka dusenge Imana. Komeza wihagarareho nta kundi.
ariko wumvise. Nanone kandi iri teraniro ryose tugiye kurisengera. Iyi si irimo ibibazo byinshi, n'abateye intambwe bakegera umukiza, ibibakurura bishaka kubasubiza inyuma birahari. Ariko reka tubwire Imana iduha imbaraga, tuyigumeho. Mana ishobora byose, turagushimiye yuko uri umukozi w'umuhanga. Haleluya. Turagushimiye yuko waduhamagaye, turagushimiye yuko tugukorera, turagushimiye yuko tukuzi. Ariko nanone Satani umugome ahora atureshya ku manywa na nijoro. Turakwinginze cyane, duha imbaraga zo kumunesha. Ijwi rye riradusura, ibyo atuzanira ni byinshi, ariko turi muri iri teraniro. Turakwinginze, duha imbaraga zo kunesha Satani. Twirukanye imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Amajwi adusura turayirukanye mu izina rya Yesu. Turashaka kumva ijwi ryawe ryonyine, turashaka kumva ijwi ryawe ryonyine. Dukeneye inkunga yawe. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.